Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs jong sorkar jilla ba wailat miki shila hakasi sejangan ba IT ke song kershan pisa ke bahadu lai Klur tingka syaka Shillong Lajong FC kum ke jing itu ya ke jing traibor ba jangka hadu bandapoi syaka Rensan Indian Football League. Kani ke song pisa ke dei ke baka sorkar jela ke lepen mana ban ai ki no ki kenu ni lek kai na ke jela ki ba pois ke lempung ni lek kai ki ba he ha ke ri kum ke Indian Football League ling ba ke CM Football Mission ha ke ju ke por la ai ru ke jingket bok ya ke kenhun makan nang la ban le bha shu nang ni shakman ban ra ya ke buram jang ke jela ha ki lempung ya khun ki ba he ha ke ri Kadbana kaliang President jangko Meghalaya Football Association MFA ba hamle doling uletho ba kani ke jingkershan pisa ka ba ka sorkar ka ai shigi club ki ba rung ha ka ai league kanlong kom ke jingai men sim ki wei pat ki club nalor ba ka jela kala don lupai ki rangi le kai ki ba kensai suda ya kani ke jingkershan pisa Menteri ula ai hakasi baka Shillong Lajong FC kaya kun persya ya kai Zol FC Hamadan JN Stadium Polo. Kani ka kenhu ni le kai bakan sai na ka jela kala Korea ka jingjam ka badan puram da ka bayo ban pelim hadu Rio Shigol ya ka ai Zol hakani ka janmin. Hakani ka por nagaliang jong ka sorkar Meghalaya lembaga Sports and Youth Affairs miladon ka policy ka under the Chief Minister Football Mission ba kino ki club ki Asian menta haka I-League ka government can support like Klur te kalau jong kaladon menta te kani ka de kubor ya ki club ro lada ki qualify haka I-League kin yo ka support ka like Klur. Baik ini dikirimkan, I wish all the very best ya ke Shillong Lajong, bahkan nang kanam ke burung jong ke Meghalaya ha ke national level. Kublai shibon.